Mjesec dana kasnije, u avgustu 1995. Milošević je i definitivno digao ruke od Krajine. Pala je za svega 4 dana u operaciji Oluja hrvatske vojske. Nepregledne kolone izbjeglica iz krajiških gradića slivale su se danima u Srbiju. Ako su izbjegle krajišnike svi zaboravili, Arkanov deo jedinice nije. U istočnoj Slavoniji Arkan se bogatio na švercu deficitarnih roba, pretvorivši to područje u svoju privatnu državu. Sredinom 1995. policija u Srbiji je hapsila izbjeglice i slala ih u Arkanovu bazu u Erdutu. Kad se posjeti, muka mi je. Policija je nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Veoma suluda odluka i ljudi su praktično kidnapovani, praktično su otimani. Kad smo stigli, nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, kroz prozor su virile glave, ošišane, dok su nas tamo postavljali u taj stroj. Kad smo sve predali dokumente i sve poskidali su satove, lančiće, ama sve živo, niko ništa nije mogao da ima više kod sebe, ništa živo. Policija ih je sprovodila policija Republike Srpske Krajine, a oni su ih raspoređivali po tim redutnim centrima. Jedan od tih centara je bio i naš Erdutu. Prema njima se postupalo maksimalno korektno. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Čak je bilo i, prvo mogu reći, bilo je pucanje čovjek u nogu. Isto zahvaljujući što se nasmio, pa bilo tuče između njih samih i tako su njega sredili, da ne kažem. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže, ovamo. Mi smo svi slušali. Hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori. Arkan se, pored vođenja svog dela jedinice, okušao i u politici. Uprkos besomučnoj propagandnoj kampanji, njegova stranka Srpskog jedinstva neslavno je propala na izborima 1993. Igravite ga, pojesti za doručak! Venčanje Arkana sa folk divom Svetlanom Cecom Veličković u proleće 1995. nazvano je u bulevarskoj štampi svadbom stoleća. Međutim, nije im bilo suđeno da dugo uživaju u medanom mesecu. Posle sloma Krajine usledila je u kasno leto 1995. velika ofanziva muslimanskih i hrvatskih trupa na Republiku Srpsku, pa je Stanišić Arkana i njegov deo jedinice poslao u Bosansku Krajinu. Arkanu je učešće u borbama bio tek sporedan zadatak.